چې ګلونه په یو تار شي پاسینه وخی ټالونه نوم یې خار شي یوه خښته په دیوال بللی نشي چې ګلکار په یو بل کې د دیوار شي آغا کام با پا دنیا کی ذلیل نشی چیه طول افراد محکوم شی او واقدار شی نو دا حضرت کرلی باغ شی سمسور سنگا اے دانا چی ابو جہل یہ مالیار شی دا حضرت کرلی باغ شی سامسور سنگا اے دانا چی ابو جہل مالیار شی عبداللہ بدموزی صفتو نکڑی کپندونه د نسته و باندې بارشي خوشبو یلا ناپوی نافش الله تازار قربان بکم لتانا لاونگ د زنجبار ستا حسن تا دل بارا نافی د خوتن حس دی ستا سترګو خو ماروتا آکیک دیامن حس دی مصطفیٰ مجتبہ محبوبہ مرحبا ستا حسن تا دل بارا نافی د خوتن حس دی ستا سترګو خو ماروتا آکیک دیامن حس دی ماتاب دن رسیگی رانا تدا رخسار قربان بکم لتانا لاونگ د زنجبار خوشبو یلا ناپوی نافش لا تازار قربان بکم لتانا لاونگ د زنجبار ماتاب دنا راسیگی رانا تدا بشار دیز کا دی محبوبہ خوبان پسیفت سارا مصطفیٰ مجتبہ محبوبہ مرحبا ماتاب دنا رسیگی رانا تدا بشارا دیز کدی محبوبہ خوبان پسیپت سارا دی کم دی پا جمال داستوری جلوادار قربان بکم لتانا لاونگ د زنجبار خوشبو یلا ناپوی نافش لا تازار قربان بکم لتانا لاونگ د زنجبار خط دام رستا د مخنا روشنائی اس حاجت د شمع نو بیگائی بلبستائی چیئے تو لیدل نئی چتاوینی بیا بل کلستائی بلبستائی چیئے تو لیدل نئی چتاوینی بیا بل کلستائی ستا د گل سارا تشبیح رسمی تشبیح دا حقیقت کے دا تشبیح دا خطائی لکشی سپوگ میدن ور پا خطو پٹا دا ستا پٹا دنور کڑا روشنائی عبداللہ ندی قادر پا آغ مدحا
یا محبوب چستا شان سراہائی خوشبو یلا ناپوئی نافیش لا تازار قربان بکم لتانا لونگ د زنجبار دنور سرا تشبیح دی تشبیح رسمی تشبیح دا پوال خبرو یانو بہتر استا خوبی دا مصطفیٰ مجتبی محبوبا مرحبا دنور سرا تشبیح دی تشبیح رسمی تشبیح دا پوال خبرو یانو بہتر استا خوبی دا دنور او دا قمرنا یہ ډیر زیات حسندار قربان بکم لاتانا لونگ د زنجبار تاسو توجه ما ته برابر ساته فکری دا عبداللہ دی لڑائی دا ملغلرو فیلی دی لبید پتار دا سوچا زارو ماہر دی پو تعریف کی فقیر دی دا نوخار قربان بکم لتانا لونگ د زنجبار قربان بکم لتانا لونگ د زنجبار درود مبارک ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم